Dumo 71.4 FM olwakho nawe. Of the day on Mega Grace Hour. Kunabanye uJuly nokho ke kwakudaliwe ukuthi ngelinye ilanga sothola uJuly onje. Ngicela ke ukuthandaza ngicela uNkulunkulu ukuthi asondeze amazwi azophilisa abantu bakhe ngoba abantu bakhe uNkulunkulu uyabaza abadinga ukuphakelwa. Ufundisa indlovu namhlanje ngicela ukuthandaza ke uNkulunkulu onamandla onke isoba bonke abamkhonzayo uThixo wawuThixo ngilapha Nkosi kulelizwi lomzansi ngipheka amazwi azophilisa izingane zakho ngelakho igama nyazulu lezulu kuze kube phakade amen. Cha ke basakazi noma umhlaba wonke olalele izwi lomzansi ngithunyiwe namhlanje kuba ngizokhuluma ngokukhulu bukaShembe. Siyesikhulumeke ngeindlela ezehlukene. Sifisa ukuthi abantu baphile, sifisa ukuthi abantu bazi ngonyazi ukuthi size sithi uNkulunkulu nje sisuke sikushuse laphi lokho. Akungango ukuthi uyena oyethi asithi uNkulunkulu kodwa thina esiyesibone izenzo ezisidale ukuba sithi akekho umuntu ongenza lento ngaphandle kukaShembe onyazi lwezulu. Baningi koShembe singekhulumeke ngabo ngoba nalabo bakhuluma ngabo ngoba bazi thina la sisuke sizokhuluma ngonyazi. Ngizocela ke ukubeka imisebenzi edala ngithi uShembe uNkulunkulu khona umsebenzi ngikubeka nje maduze onyazi lwezulu. Mzukwane kuziwe eMabhide, mzukwane kuziwe eMabhide unyazi lwafaka upetrol igalaji limbe kulamagalaji akamashu ngeke ke ngiwasho. Olwafaka upetrol lwagcwalisa ithanke. Ngizozwa ke mase thina sesibuya eMabhide sesiya ekhaya sizohamba ngenhlangakazi sithi siyafaka nathi kuleli galaji sihamba nomshumayeli uShezi no umvangeli uShezi lo ongaphansi kwespace ihle kungena lo impandla. Sithi siyafaka ke lapho egalaji bese ithi insizwe kade ifaka unyazi ithi niphume eMabhide sithi iyasiphume eMabhide bese ithi lelelani ke bafowethu ayikholwa lensizwa ithi angikholwa mina kodwa ngicela ukunazisa ukuthi nihamba nonyazi unyazi loNkulunkulu. Ayi bese silalela ke nathi sifaka upetrol ngoba sihamba ngenhlangakazi. Bese silalela ke ethi namhlanje ludlulela lwafaka upetrol unyazi lwafaka lwathi ngigcwalise ngo800. Uthi yagcwala imoto esishathu 800. Uthi mase luhambile selidlulile ngithi ngiyokhokha ke lapha kuCashia lapha la kufakwa khona imali kuCashia. Uthi yafika lo owemukela imali ephuma ebhawuzini lo umukela imali lapha kuCashia uthi wathi imoto kade uyifaka ngiyibuni la ku screen le mali ozoyikhokha angiyazi ukuthi yani. Uthi ngathi ngiyachaza uthi wathi akuveli lutho la ku screen. Ayikho imoto oyifakile, ayikho imali engiyilindele kuwe. Uthi wabe sethe uyachaza uthi wayiphika lo. Wathi ayikho into evelayo la ku screen ukuthi wena ubufaka imoto. Uthi ngiphindele emuva no800 nanke ekhokhweni. Uthi inkinga la ikhona angikwazi ukuthi ngizowenza njani ngoba kufanele ngudle mina ngiyaphuza. Kodwa angikwazi ukuyiphuza le mali ngoba angazi ukuthi lento engehlelayo yini ngoba selokhu ngafaka upetrol la angikaze ngize ngithola imoto ukuthi ayiveli ku screen kade ifakwa yimina. Wathi namhlanje ke ivele, wathi namhlanje ayivele ku screen imali nansi ekhokhweni. Wathi ngiyaphuza kodwa le ngeke ngiphuze lutho kuyona ngizohamba ngiyothengela izingane ukudla. Ngicabanga ukuthi umsebenzi omkhulu loyo okhombisa unyazi ukuthi uNkulunkulu uma lungaveli ngisho ku screen lesi kusala emhlabeni ngenxa ukuthi umuntu kufanele ethole imali nje ukuze yokondla izingane zakhe. Sikhuluma ngobukhulu ke obunjalo obenziwa unyazi esingeke sikwazi ukufihla. Siyavuma ukuthi umhlaba ungesho wonke ukuthi unyazi loNkulunkulu noJesu babe ngamvumi bonke abantu ukuthi uNkulunkulu ingakho baze bambulala nje. NoShaka babe ngamboni bonke ukuthi uyinkosi yamakhosi ingakho naye bagcina bembulala. Manje ke nonyazi ukuthi khona abaphikayo asikungabazi ukuthi bafanele phela ngoba kusemhlabeni umuntu ucabanga ngendlela acabanga ngayo. Ngicela ukudlulela ke komunye umsebenzi uShembe akangenzela wona. Ngicela ukukhuluma ngomsebenzi nje ke wenyanga yezulu. Ngomthetho bengithi ngibeke imisebenzi yonyazi imithathu. Bengithi ngizoyikhuluma kodwa manje kufika wenyanga yezulu ngoba wenyanga yezulu uqondene nami ngo.
ngenyanga yezulu ngathola ingane kaMakhothi ngizoyikhuluma lento noma ngayikhuluma enkonzweni ngoba ngiyikhuluma kumhlaba wonke ngizocela ukuyikhuluma ngathola ingane kaMakhothi ngo93 lengane yaba yiprem yangena ebhodleleni tema isifakwe ebhodleleni yahlala ke isebhodleleni uthi ke unkosikazi zazimbili ingane ezazisebhodleleni ngaleyo nyanga zazimbili ingane zasebhodleleni kwakweyami neyomunye unkosikazi bebabili behambe boncelisa bebuye bolale odine yodwa uthe esukulumbe wangena umunye unesi ekseni ezoba service uthi ke wathe bona nje ukuphakama kwemini kuyekhala unesi kwakumhla ka5 uApril kwakumsombuluko usuku uma ungabheka ekhalendeni nje lika 93 izokutshela lento engiyishoyo bayithola ke wayithola ke ngani uthi ke mase bencelisa sebelebe ehlaba inyuka ke beyoncelisa uthi kuthe sukwana lumbe angisazi kwakulesingaki wabona unkosikazi esebuye ekhala kwasuka inesi lazomtshela lathi ingane isishonile yathathwa ke ingane yayiswa emakhazeni wasuka unina wakhala waphuma wahamba kwase kusala lo wami ngalolu suku uthi kwathi ntambama wambona unesi esekhala engakhali ke nyembeze babaza ukuthi ungaze ngane ebhadi kule shift yami ngane ebhadi kule shift yami ekseni kushone ingane kulezi ingane bezikwiprem manje sekushona le uthi kunkosikazi wabona ukuthi kusho ukuthi sekuyile yakhe ngoba ibivela isise lisiyodwa uthi wakhala wehlisa iwoti wathi awungaze ngani uthi wekhala ethi shembe ngingayithola kalihungu kangaka ingane besihamba kalula kanje uyephi isililo sakhe sasilapho wavela wavuka ngembhedeni mezwe kuthiwa sekushonele kwesehlenyuka ke odine ekhala ngaleso sililo uthi wathi wabona amanesi ayeqoqana ebhodleleni ayeselivula ibhodlela naye sekhona uthi wathi mefika nje ebhodleleni wathola nanka amalambu athi ingane ayisekho ngaphakathi base belivula ibhokisi ilokhuzana iprem le bayidonsa ingane yanansi ingane isithuli yabonakala uthi kwaseqhamuka uvemvane ngaleso sikhathi angibazi abantu bomhlaba abanye ukuthi bazovemvana ukuthi yini ngoba abanye balwazi ngesingisi angisazi isingisi mina ukuthi yini uvemvane lwaqhamuka uvemvane ke lwaseluyayishaya ingane lwayibhula ingane lwathi walishaya unesi uthi babe lishaya unesi kodwa liphambana nesandla nje njengoba usukushaya impukane ngesandla impukane iphambane nesandla ingashayeki baphambana nesandla uvemvane yathi suku yayivuka ingane kade sihambile amalambu eprem esho ukuthi abuvu ingane isekho yayisivuka ingane bayithinta ngendlela bayithinta ngayo ngizosheshisa njeke ngoba kusona isikhathi sami bayithinta ngendlela bayithinta ngaba iphindisela epremini yahlala lezo nsuku kuthe ngosuku ekwakudingeka iphume ngalo yaphuma ngakhokha imali yaba 961 rand ngayikhipha baphuma ke bahamba baya endlini ngangihlala kuMasgrave ithe isuka iyayigula singaphandle yagula eyaphindiselwa phakathi futhi wayisa kaMakhothi futhi the mayifika kaMakhothi bayithatha bayiphindisela ebhodleleni udumo 71.4 FM olwakho nawe yahlala ebhodleleni wathi ngenyanga wakudingeka ngiyikhiphe ngayo anginayo ke manje imali yokuyikhipha ngase ngithandaza kwakulesine ngathandaza ngathi inkosi ngicela isibhedlela sibize imali engizoba nayo ngangashonga ukuthi singabizi lutho ngathi ngicela sibize imali engizoba nayo ngase ngihamba ngatsheleka ngathi ngabuza ngaphakathi kwakusakhokhwa ngaphandle ngale mgwaqweni angisazi lo mgwaqwana omncane wawukhokhwa kaMakhothi kwakuyini ngathi ngiyokhokha khona ngangena khona ngaze ubuze ekhalathini uwelalu umfana nje lo mabhalane ngabuza ukuthi malini lathi alazi ngathi kubona ngibuzela ukutsheleka imali emsebenzini lathi lona cha uzanye naleyo mali onayo ngoba ngeke sikwazi ukukutshela ukuthi malini ngoba icomputer ezosho ukuthi ingane emotion indleko zamalini manje ke ngeke sikwazi ukusho ukuqagela wena ofika naleyo mali ozofika nayo emsebenzini ke ngaleyo nyanga ngangihola 350 rand ngayesonto ngafika nawo ngolwesihlanu ngakusasa nguphethe ngesandla ngufumbathile ungasekho ngisho envelope ngoba sasahola ngeenvelope singakaholi kuma ATM ngafika nguphethe ngesandla ngangena ngeza ngizokhokha manje ngithi ngiyakhokha ngaphandle lapha emgwaqweni wathi umfana ngafica ikhalathi nje laleja intana lithe nje kuyi lase lingibizela ngaphakathi lathi angingene ngizokhokha ngaphakathi
ngathi ngingena ngaphakathi kwakusekhona lama plango abekwa phansi ema-office ukuthi mawuhambe ethi qa ngangena ngaphakathi nami ngathi qa ngiyahamba ngiyalapha la kokwa khona ngiyazibuza nje ngenhliziyo ukuthi ngabe sekwenze njani kusho ukuthi sebeshonile labantu ngoba ingane yami yesithathu le ibelethelwa la angikaze ngingene la ngikhokha lapha ngaphandle le ngingena ngaphakathi enjani ngahamba ngathi ngiyafika lafika ikhalathi elalumabhalane ngalelo langa lavele ladabula labhala keep sleep labhala islip nakulo lamabhukwana lawa ama-plate cash lo bhala uthathe i-carbon paper labhala khona la nginikeza islip lathi kukhona umuntu ofikile la wafika wakhokhela lengane kwesishiya islip washiya ushintshi mina ngitheni ngithe ngicela kubizwa imali engizoba nayo kodwa lapha akuzange kushiye ukuthi wabona ngathi le mali engiphethe ngesandla yikho ngoba endlini kufanele kuthenge ukudla okuzodliwa yiyo lengane wase ngavele ngakhokhelwa umuntu mina manje angimazi umuntu wangikhokhela angimazi ngisho ukuthi wakhokha malini kodwa ushintshe ngawuthatha kwathi ushiyiwe kwaku-5 rand 26 cent wathathwa yimina neslip lokho ke kukhomba ubuNkulunkulu bukaShembe ingakho ke sithi unyazi lwezulu luNkulunkulu singesho ukuthi abantu abasho njalo ngoba phela abazi lutho kodwa thina esaziyo ayikho indlela esombiza ngayo ngoba akekho umuntu wengangikhokhela ebese ngangitshili noma ngabe ngakhokhelwa uwe nje ke ungizwa ngikhuluma ungabe usungitshelile manje ukuthi wangikhokhela imali mhlawumbe nemali ngabe usuyayifuna ngakho ke singeke kuyeke ukuthi uShembe uNkulunkulu imihla yonke unyazi lwezulu singeliphike uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngoba nendaba zasezulwini ziyavela mawenza ngoba ululandela unyazi lwezulu ngizokhuluma inkulumo engingazoyiqeda ke ngoba sengifuna ukuphuma kuyona ngo 2019 lo nyaka esiphuma kuona ngila eKenani bese ngingasinike ngalelo langa ngihambe nje ngobuka umgidi ngithi kwakuphakathi nensuku sengibona insizwa nje izohlala eduze kwami cha sihlaleke nalensizwa sibuka umgidi mangaphosisi ngithi sasibuka omama ibise lensizwa ingixoxela ithi ixoxe ngomfundisi obephethe inkonzo ngoJanuary ithi lo mfundisi obephethe ingakhombisi ukuthi iyabona ukuthi uyelo lo mfundisi obephethe inkonzo ngoJanuary ikhulumeke ngendlela eyakhuluma ngayo incoma nje ke inkonzo indlela ayiphethe ngayo ibese ngingasho nami ukuthi ngiyamazi lo mfundisi ibisithi ke ubukhulu bukaShembe akangenzela bona isixoxo kwayo ke nayo ithi ke yaboshwa yona eGoli babamba inkunzi behijeka bebambi imali ababezibamba base bebamba babaleka ke uthi ngesikhathi sesibaleka mina ngigibele emotweni imali iyahamba ngendlela eyahamba ngayo uthi ngigibele emotweni amaphoyisa mesefika afika axosha thina ngikhuluma ngobukhulu bukaShembe basemfihlakalweni ezulwini ithi ke lensizwa mase sibanjiwe amaphoyisa avela nje mina ngu-accused number 1 kungekho ukukhombisa ukuthi ngu-accused number 1 avela angithumba nje emotweni sathi siphuma mina ngase ngiqanjwe igama lokuthi ngu-accused number 1 ukuthi ngasahamba ke saqula icala sagwetshwa ke uthi yena kwase kuthiwa uzodonsa uDilika Tshele kanye no20 years plus 25 years lensizwe yakangubane eMdlelanto uthi ke wasegwetshwa leyo mnyaka ke unentombi ezintathu ngaphandle zaphuma intombi embili ngesikhathi ezemukela lesigwebo zaphuma zamala kwase kusale intombi eyodwa ke yamnikelela koNyazini ukuthi icela ephume uthi kwathi suka naLumbe wayesebona isibonakalisweni uthi ubona la ephusheni kuphuma iforms ebhodini nje phezulu kwaphuma nje iforms laseluwela kuyena uthi wathi melifunda leli forms lithi unyazi lwezulu uthi libhalwe phezulu kuxoxa isiboshwa useyiNazaretha lo muntu uthi sibhalwe phezulu iforms lithi unyazi lwezulu sibani ngubane uyaphuma ngo2018 ngenyanga yesithupha nensuku zobe zisithupha ukhuluma iforms ephusheni ngicabanga ukuthi uyawulalela lo mehluko uthikeke ukuthi kwakusepusheni kusho iforms lithi nyazi lwezulu uthi la nje unyazi lwezulu phezulu laselithi sibani ngubani uyaphuma ngosuku oluthize uphumba uyaphuma ngo2018 ngenyanga yesithupha nensuku zobe zisithupha uthi awungavuka uthi ngiyaphupha uthi ngesaba ngisho ukutshela ezinye iboshwa ukuthi ngiyaphupha uthi hayi ngathi ngempela ngiyaphupha ngingatshelwa mina ukuthi we u25 years no20 years noDilika Tshele
akapheli ngisho 20 years ukuqala kodwa mina sekuthiwa ngiyaphuma mina ngisabudonsa nje u10 years ukuqala hayi uthi wahlalela nje uthi